Yeah, eish. Awusengibatshela ngale stories sasibonelo na Kendrick Bet. Yo. Asengihlali kahle enhlitiyweni ngibaze ngiyathulisa bra. Bantu abangimamela Bet. Yeah. Esigele kunalo cherry lebeka sifula sonke eklasini ligama lakhe ngosibonelo sibongo wakazwana beka grand lo cherry futhi apakile amuhle afresh ali yellow bone ajola ke nemjita welipholo njengebreak besibuka bona bobabili nako bashona emall afike amthengele tinfo leti grand abuye ngesikhathi seshayile seke emaklasini bothishela bebangamshayi bebamthanza ngoba ngabe ulate yena bebangamshayi ngoba bayacafa ukuthi sibonelo ukuphasa kude sifundula tasifeyila taseklasini njalo emathishela beathanza kumenda umngani wakhe nasaqhamuka phethele kumnandi boyogazi kanye nawo KFC kube mnanzi nje esigele vele bekubrand nalo mjita ekhakibo bebaphila grand amncane lo mjita ana 24 kepha lo mjita wagcina sathi kusibonelo akayeke esigele yena utamnaka lomhlaba umele uqinisele uthandi futhi unani kasi rap music smash yeah Kabo sibonelo bebakathe basitwa ngilomjita bekunguye lo mjita lebekathenga impuphu igrosa nasekuphela inyanga babe grand lelikhaya bekungisibonelo kuphela lebeka smart nakhona futhi bebanjalo bathembele kuye kuthi nakaqeda lo form 5 utawuba grand afunze ayemvasi futhi abe grand bekafundiswa ngilomjita khona le high school bagcina kasi mjita kayekele ke esigele wayekela sibonelo esigele wasesoyahlala wahlala phasi waqala kuhlala nalomjita eArin kwaba mnanzi kwabanjeyana nebemndeni bajabula vele bahlangana kwatiwa kuthi ngalesikhathi lesingkuthi sibonelo kanye nalo mjita batawushada kube mnanzi ke kube njeyana kwathi kungilesine ekuseni ke sibonelo wavuka wayemthoyi wafike wahlanda wathi nakabuya kubaby wakhe wathi baby ngine surprise for wena wathi baby yini wathi baby lalela mina sengikhulelwe sotoba ngubabe wena sotoba nemntwana wamangala umjita futhi wavele wethuka wathatha ibhiya wayinatha wayingwintshela yonke wathi lalela sibonelo mina angisakufuni thatha impahla yakho ukuphuma uphekela ekhaya